Johny Lever Hinkho thusim Hindi film ivet na ko na inui zat na thei hin bol do jiu chu koi hin tem tin ki dong lew hen chapang neu cha pat te se ge nong Johny Lever a hi lo le babulal tin ki don but ama pan na zo si hi anup na za chu mi ti the a hin aji chu azaw na zo sia hu ama thip na tot na an te ji a hin a tot na ho jong mo nui zat ma hi pon nui li na thei khop set a hi ji na hi Hindi film ho kiloi khom na Bollywood film industry a jong mi poimo ta khada hi gu keu hilovin Johny hi film star kim khat sangin mi head in anamin thangzo ki de ibanga ato thip na ki venu ma ama chanchin ama thusim head lo chu hi thei lo khat om ki din ichi chun ei hon jong Johny Lever hin khu thusim hi achom lam tai ga sei do diwe hin ama thusim hi head wa ama akuna iphat chum pi diu khat be om le ti de sa na zala ka head na kham khama ka hin le do in ichi hi anasimo hi te Hiche thusim hin sun hi Paominlun Lhouvum ahi mizo sin Johny Lever tia het pau hin min hling hi Johny Lever ahi pun amin hling chu John Rao Janu Mala akiti apa min chu Prakash Rao Janu Mala ahin anu min chu Karunama Janu Mala akiti chule pin pi pasal ni anin khat chu mitinin a het ma Jimmy Moses sahi kiti nahi Johny Lever hi nisim som le li sangkhat jako som ngale sagi kuma Telugu Christian in sung khada Andhra Pradesh muna ana ping hin ama hi Mumbai King Sarkar muna hong seilin khada hi anewa ki patna hin ahin tho pau chu Telugu ahin ain sung wa dinga mi upa hi to than sopi nu mei thumle pasal ni chunga upa pen jong hi Johny hin Andhra Pradesh Education Society English High School muna himjilna ana panin inla in chen gen the ha satji in class 7 gebo ana simjawe nahi icha kun chun lekha sim nga na to ne cha cha tong din ahong ki pantan icha na to ho min pha thei do mo cho hi le lamlin pangdung la pen ho po ana zu jin Bollywood star ho chan athoin Bollywood la ho chu angai jin ana lam lam ji e chule aniaw jep lai chun Jakutpura kiti Hyderabad ko pilu ya chun to na chan ho ana jil ji nahi Hatve Hindustan Lever Limited Company te gulnup khara officer lin ho chan atabang banga atho do ji in hicheni khwa ke pat amuna na tong hon John Rao hitalawa Johny Lever hitadin anamin sa uwe nahi icha pat chun film industry honglu zonungin ichi amin sa naw Johny Lever chu ahin mangjom pe ta nahi le uni chanin amil bin Johny Lever in hejing tawe nahi ji chun ama min Lever hi atalen min ahin het pi patna Hindustan Lever Limited Company te min Lever ahin la do akuna kisa ahi ti chu hesu ke win ahi Johny in Hindustan Lever Company te a join masang jong chun stage performance ho hi ana bol jing thonan aji ke hello khoma aboi jing ji le stage show ho asum alo khangjing to hlonin sangkhat jako somgi lekhat komin HLL Company chu ahin da tan Kalyan ji le Anand ji legend music director bol theme te ni nung chu anazui pantan ahi thimna le het na ani ho chu ahin podo jing tan ama ho to chun vanoi mun tina world tour ahin bol jing tawe nichi tour lor hinna masaloi chu nichi tour lor hinna masaloi chu sangkhat jaku somgi le ni kuma Amitabh Bachchan to ana bol chu ahi chule show a bol na khana actor min thang Sunil Dudin athip na le a het na ho chu amudo in iji chun ama dinga film athona masa pending in darka rista chu offer ahin bol tai iche phat lai ta chun thil dang danga jong sum kol ve na ana nein sangkhat jaku somgi le gup kumin charity show khana hope 86 kiti chu Hindi film industry a member ho zo si masanga ana tho en iche tho chu mi pi zo sin ana vet num thei hle jingun hi icha kun chun athep na le abol theina het pi ahong hitan producer gul ananin ama film jalwale nasira dalin sa a kichim dingin ahin tim paitan ichi ho zowa ke pachun Johny Lever hin film zathumle som nga wal ahin thotan min pha dinga tejap kasap khawna nakle kisen kan haiza ho ahi in film athona ahong lo thin namasat pen chu bazigar film chu ahin ichia pachun film ho a supporting actor le comedian in ahong ki chimpe tain film role ho aboile ka tingjong le live show ho anabol jom jingin live show abol na amang theilo khat chu sangkhat jako som kole ko kuma film fair award gulnuwa Michael Jackson chan ana tho chahin
chule performance la athanup na pen ta chu ngabas mustan director hina ke bol bazigar frima babulai umchan an tho khoi chule japi ga he the ahung min pha na ho chu chota chetri aslam bai le adang dang ho chu mil thelo ma khat chu judai frame aba daba role akichep na jong khoi hi Bollywood go Halloween Telugu film rangjong ana tho kidin chule Telugu paujong kichin tain ana tho thein Tamil film atho masat pen chu anbirku alavilia ahin Hiche film chu SIMPL Shiver Indian Media Private Limited te produce bol ahin sangni le som dakhat kuma chu anaki thin su ahi tai Subhana Telugu film criminal kiti azong atum bein anaki chimin Hiche film chu Bollywood director min thangma majing Mahesh Bhatt director hina ke bol khat ahi nahi Johny in TV show a bol nama sapen chu sangkha zaku som kule thum kuma Johny utolendan thusim achin achaja ana tho chu ahi sangni le sagi kumchun sangni le sagi kumin jong comedy circus reality show azong judge role in anaki chim kidin sangni le som le sagi kumchun partner achun commissioner Google Chatterjee panmun anazaw kinin icheka ala chun ZTV azong ama show Johnny Alare achun anapangjing ke kinin ahi chule MAAM Mimicry Artist Association Mumbai president ahin Vanui Gamtina live show jong sangwal anaboldo ta nahi a personal life Johnny hin inchen sim kompi dingin Sujatha anaki chen pin ai nei pi Sujatha to chani anei thonen achanu jemi jong hi apa banga to nalanga lunglut khat ahin achapa min chu jesi ahin anaupa jimi moses mito si khat le mimicry artist khat jong ahi Johnny hi ho thudola seidinga ai ho to banga Jesu Krista ta san Christian ho mi ahin a ho chungchanga thudo aneu adon but na chun pathinin hi hen ati ho akipel ngai pun aji ju kahin khusunga hin tu sin na khatin kahin ku ahin ki khel sa e phar khat chun kachapa na chu cancer na hi dan hong ki khul do tan ichi ta chun bol thei i ma chala ka nei pun ka bol thei sun tin pathin hinga pan pi nga jin ka taw tan prima kana to zo si jong ka hai sanin pha zo sin pathin hinga taw na jing bu ka mang jing ta nahi chutia ka hong taw jing lai ni som jovin test bol dinga apui la jun doctor hon ki dang asathe win aji chu cancer na ana chang tapun Hiche chun kahin khu kalam zo tan ahin tha sim ki e tin ana don bu nahi Johnny in pathin asun dan akedangin ata san dungzu in pathin in jong ataw na asan pi in mihim ta san theilo kho min thil kidang ta abol pi nahi sangkha chako som kule git kumin Johnny chu Indian National Anthem Constitution le frek jana nei lowa ki ngo na ji in nisagi sung chu zela khum lut an hi in khunungin hiche thil so chu mel het lo kamwa ho thil bol a hi dan het do a hi ji in mon nei lovin zela kun thla do ahong hikit tan hicha ki ngo na ji chun D company ki ti kamwa group hon private function ho a khanse ta India flag ana khai sang jiu a hi dan mu do anai kinin a hi Sony hin khuthu sima kona ki hil do ding zil do ding ho ai le chunga Johny Lever thusim na sima kuna hi ipi phat chumpi na ne yam hil na theiding a lom tam ta umjong le khat se se anakila do lew hen I ho nunga gol thlang hon I hin pin pi u mel hi hoi ki sa lo ji ham de lo ji amila thinglel ki sa no hi Johny thusima kun inga ata divin ikiniam win koiham Johny amel hoji in kavet no mi tidinga chan athip jia mitin ngai sang thia lo thin na hin ni hi ki hil na thei ta hin Bathin ni simpiu ta samel hi zonin ala dan he thim thlein hichizia thip na ho zala pathin a choi a zo a hi ti hi sumil pu hi ti ei ho jong Johnny banga kitil khodin ikiti muwe Johnny banga a thip na le a he na mang chathim ho chu mo hilowa mi he teile mi ngai sang thea kitung do te ding hi Christine hi jin ei hon jong ta san ki ba pi tin ingai sang di uwe